Muhkilay kra nahki palibang wisma. Dawan gat laton kalaka, dawan gat padin kalaka, dawan gat blesen ka manani kumibani wal kabya piwabani ra. Lilyas na aya pahas na manani walaysan kapain kida daw kaya dawan bila holi kida bawina. Muhkilay kra dawan ba na ki praise kaya wana nira laton wan kay kiba. Witin ay luhpya kumi ba man berikan ba. Belikan bala nahatas basaura na manyang dukira dusprihinira pruaya ay talya holi kira balay kaya. Naiwa muhkilay krupla aylal naha Jesus kanara. Kasaklukras laton kikras. Kan uplaylal bara sa Jesus ra kasaklukis na usa laton kaikis na usa. Sakuna witin bila ra iuras ay mohinira laton kaikras. Ay papika ay mamika bila walras ay muhinilupya na niwal dawan bila ra iwi laton lakar iwi bangras. Kan Jesus bila diawin iyayayang ralaton ay kay kisa wiba iyang bili na niba alki daw kaya sa baradawan bila diawisa lakaw tara ba manani dawan gat kam ralaton kaiks kupya mais ka sol ka mais ka sins ka mais ka karni ka mais ka bako la baha kautara ba winaningki karawala ba upli kam ralaton kaiks manwinam bako naiwa mo hikilay kra upla ba ay wal kara si Platon kaikras iyawan na ni Christian dak ni tila ra palisin laton laka ba mo hikilay kra kahulata kiyaula. Matthew ulban wah kata sapti ka 24 bors kana ni tribo na ikan ra kay kramtem Jesus Christ ay disciple ka na nila wisa witin balaya sainika na ni takay badukyara. Diara ilalbara batilara laton laka business karay sinataka mihta bara punto kum importante isiba upla nani tas bara na saur kailal tagbya bara upla ailal laton kalakawa kahulatakan kabya naiwa muikilay krabahalaton kalakawa kahulatakan sa one family tilara one baby kalupya na ni ba natem mama na ni papara respect ko ba munras naiwa one luhpya na ni one marid kawal laton lakariuras kahulatakan madam rawalis ma bahawan watla bilara tawan bilara nanara upla almok na nira kulkras wahman na ni ba bila saurawi sa respekapo nanara wan church kabilara iyawan na ni napakan na respect mundas wan tao plika na nira respect mundas unsaban baman tarbay wan lakawaman kaikis madukya na ni ba right ba Bible ba kuni na isa ras mo hikilay kra right ay isisa no apiwa katawako Sodoma Gomorra apiwa katawako kaikis mo pladawan bila walang daw krisma no apiwa katabako no arg ba paski tila bago plarawikan ay raya kabaswag bisag badukyer upla na ni ba lawas ka kiki upla na ni ba saurawi no awalalpay na piya na kibasat sa katara palibara arkuatla kumbamaki kaya naniba man anaywa napakan lupya naniba man kratawa nani anira plun krawahoy tao kisa dawan bila nasmal kaya dukyara uplawuya baha please ka nanira dimras please ka baha tilara ay family lupya naniwal ban kra plun piras o plun kra mil lupya kumpi sa de kumbilara kuna dawan bila na smal ki uplara kupya kraw kaya dukya anupla na ni babasat sacrifice ka dawan albi ka daw ki para respekapo lawas ka kikisa saurawi sa luhpya na ni rakra marit karakra o napakan ka palirakra man kay kisma bay bilaysan ka kunina piya ba right dia ulban ka ba mark siksa kumsin loras balay makiyaw ba
Man kaikis maki Sodoma Gomorra piwa katawaku takan ba. Upla ba. Saur karabaman wait na itah kewal marit takaya. Pat adar kana ni barsan pat marit sin takisa. Yawan kontri karapya kuna kontri wala na nira. Mayrin ay itah kewal marit takaya. Laka na ni bapat barasa kontri wala na nira. Bible ba kunin na isan o right na isan? Right mo ikilay kradawan bilawa. Tas ba na heaven wal lubya ko na yang bili na ni balika sutay makan kabi. Matthew kulban wako kata 24 saptika bors ka na 35 barakaiks. Dia Bible raisan ba na iwa sutay magyawla mo ikilay kra. Okay. Nanara. Dawan bahaysan kabulay makinara. Within yawa na nila pramisuan mo na. Yang raw ba ako may swiras? Kuna may sanihkra kumblikay. May sananihkra ba si kaspiritoli kirawan tila rawan may sanihkiba. Inis mapiwara. Namkralaya sa akis mapiwara. Within may samnihkiba. Nanara. Ba ako ba manapya sa kuna within one win. Please pain kira kumrawan berhiwaya. Baha please kara. Inan kalakapu sari lakapu. Baha please kara prura apu. Sickness sat ka kumsinapo. Baha please kara si kamuh kilay krewana ni waya dukiara nai watas banawina. Dakwi taki. Dawan ralatuan kaiki. Wan muhini wan lakri kana ni walas lala karakupya komera. Anira sari bri kaka aiko kiwi sari bria. Anira lilia taki kaka aiko ki lilia takaya. Sakuna yawana ni baha dukya ba wan tilara kasi daukras. Sakuna invite may munis na muhkilay kra. Kaysa muhkilay kra dawan lakara rate iwaya. Yam ni palisawi ba ani uplika. Diara rate batawan. Diara kasang batawan upla mo'y sawra kulubyasin. Sakuna bahana ni si kagat kingay makilaka ba. Bribya bam na. Yam ni palisawi sa ani uplika. Diran daw kiba ako kasak kalaka tawan. Kan bahana ni bagat luhpya na ni makan kabiyawam na. Ban grup la saura mayo bipla diara pias mamayo man ba diara takras mamayo biya. Kuna dawan ma para mo hikiman lika diara kum uba importantes man ba tala holy kira manas ma. Man balalah mana pia gol mana pia mo hikipain kira man lika diara importante. Diara tas barapas kan kulbara mapura kau importantes mapaman. Kan Jesus Christ sa Italia walat kimaysakan sa. Man baban kumapias mo hiki. Dawan man da lahat wan may kaikisa. Bamit ta man da pa din may muni sa diara sut daw kramba. Within ra olma, within ra plikram tem. Within ay mi tawa param brisa man da blaki mayalki. Lupi ang man da lamton sa mayo ya. Mo hiki pain kira. Dawan gat lahat wan kayawan ni kumi bahani wal kabya. Yawan bila prahani lupiara. Lalkat dera na ni kumkumaisi waisa bara nahana takri kan kawako kumaisi susna kan yawana ni tamang ki waisa kuna nahabil kag bliki na takamih tayawan time kumkura time siripira kuna diara tara ay sisuin kabya dawan gat latuan kalaka dawan gat blesen ka dawan gat padin kalaka manani kumibani wal kabya yangs na manmuh kam manlam krakrais walasla Hilario Teófilo Padilla. Tinggi pali.